Koliko puta si u teretani čula guraj kukove nazad, pogotovo kod rumunskog dizanja? I ti stvarno hoćeš to da uradiš, ali nekako ne znaš šta zapravo to i znači. Ako je to slučaj, pogledaj ovaj video. Dobrodošli u Fitness Rečnik, gdje objašnjavamo osnovne pojmove iz teretane koji su zbunjujući ili jednostavno želiš pojašnjenje. Guraj kukove nazad si najverovatnije čula u vežbi kod rumunskog dizanja. Guraj kukove nazad znači da blago staviš koleno i guraš kukove nazad. Sad, kada radiš, nešto ti je čudno. Ono što se dešava jeste da ljudi uglavnom imaju podvijenu karlicu, pa kad idu nazad nekako to ne izgleda kao da idu nazad, ili savijena leđa, povijena ramena. Ono što može da ti pomogne jeste da staneš tako da ti je zid iza, pa da tako radiš kao da hoćeš zadnjicom da dodirneš zid. Pritom da ti težište na sredini stopala, da ne radiš ovo. Stegneš kor, to ti je osnova i opet guraš kukove nazad. Još jedna od najčešćih grešaka jeste to što ljudi idu na dole umjesto unazad. Tako da prvo vežbaj ovo sa zidom, a drugo fokusiraj se, to bukvalno možeš sebi da snimiš, fokusiraj se na to da ne ideš na dole, to je najčešća greška, nego ideš kukovima unazad. Znači ne fokusiraš se da možda tek spuštaš dole kada radiš rumunsko, nego se fokusiraš da kukovima guraš nazad. Znači ne radiš ovo, nego radiš ovo. Zamisli jednu sredinu, jednu liniju koja prolazi kroz tvoje telo i ti trebaš da kuk pomeriš što dalje od te linije, unazad. Ukoliko vam se ovaj video svideo, zapratite za više savjeta ili se javite za online saradnju.